начали приезжать, Максимка, здорово! Бежи, здорово, я ебал, блин, такой, знаешь, как будто вчера в чате никто не убежал, блин. Без обид. 15 на 50. Забитый пизда. Его нахуй пошлешь, он поджжется и скажет, ну и сам иди. kaks, vabandust, oli siis Marko Martinson, näed, 1290 on ju. Kui aga! Järgmise vaalina Street B-klass siis, 1.9 indeks, kui Daniel Spitškovs, left lane. Meie juuniorklassi eelmisel aastal veel sõitnud Daniel Spitškovs on siis täna sõitmas meil juba Street B-klassi, mis on väga teretulnud, nii suur hüppe edasi minna noorel poisil. Väga vinge ja niimoodi see asi läheb ja talle vastu siin näidanud.